Assalamu alaikum, урматтуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Биз Ош Калабына базарына турабыз, туугандар. Кезек минивен автоунаалар келинди. 7 орундуу автоунаалар. Ушул эле Toyota Вичтен баштайык, туугандар. Ош регионуна катталган экен. 7 орундуу зимний болгондо экен. Салондон көрүп коюңуздар. 2003 кен абен 1 сез 7 сез расход дейт. Эсиге менен байланып тураңыздар. Keyinki minivan avtomobillarga o'taylik. Uşu qizil tusdagi step o'zining qazon diskalarida ekan. Tumaniklari qo'ydirilib tur. Qizil svet ochilib turadi mashina. Mashinani basi qancha oldi? 700 ming. 700 ming bo'la turgan yer qancha bo'ldi? Turgan so'raysanlar. So'raysanlar, ha? Yaxshi. Almasha turgan joylari bormi? Almasha turgan 700 ming deydi. Voy, endi. J2003 объем 2.9 расход ekan. Spada, step Spada. Spoiler var. Hazır. Step Spada. Qana mashinamiz? Lexus 330. Shunday, ha? Qayerdan kelingan bu? Amerikadan kelibdi. Titan diskadan o'zining jiniy bo'limlaridan ekan. Bari steklo ekan. Сиденье полный, автомат. Klinkasından çıqalar ekan. Mashina toza. O'ta yaxshi. Buning bahosi qancha endi? 7,5 ming dollar ekan. Bo'la turgan yer qancha bo'ldi? Nega? 400 dollar. 400 dollar, ha? Dollar tushib beradi. Yaxshi. Qayerda olasizlar? Ушул жерде болот экен. Nega to'g'anlar, baylanishaverasizlar. Keyingi minimenlerga o'taylik. Mol Honda'nı tatып koyuqçu. Bu dağı minivan emas bolsa dele. Zimni bolamdı ekan. Assalomu alaykum, ağa qandaysiz? Mashinani bahsini aytingchi endi. 400. 400 ming, ha? Bo'la turgan yer qancha bo'ladi? Siz biraz 360 bo'ladi, bunday aytib qo'ying. 360 ekan, bo'la turgan yer. Esini yılı 2003 ABM 24 811 расход ekan. Esini çalıp baylansanızlar bo'ladi, to'g'anlar. Qani biz keyingi minivanlarga o'taylik. Estima. Toyota Estima. Batkerski nomer degan. Zimni bo'lindi. Temir diskalarında ekan. Assalomu alaykum akalar, qandaysizlar? Mashinani basi qancha oldi? 500. 500 ming mi? Almash yo'llari bormi? Ko'ramiz, ha? Yaxshi. Bari steklo foydalanyapti ekan. Yılı 2003 ko'rib turgandaylar. Estima. Qana tuğanlar keyingisiga o'taylik, tuğanlar. Bizden alsa aytırыңызlar, tuğanlar. Sizlarga ko'rsatamiz barin. Mol dağı vişti tatib qo'yoq, Toyota vişti. Kumush tusda ekan, tuğanlar. Zimni bo'lindi. Eshigi javob ekan, ichidan tutlarni ko'rib qo'yingizlar. 2003 bir şey rasxod ekan. Nega tuğanlar? Keyingilerini ötürerek tuğanlar, bizden alsa aytırыңızlar. Daha bir Toyota Wish, yılı 2003 ABM 1 seri 810 расход ekan. Ko'ringizlar, o'ta yaxshi. KG Кабар. Kamerasi bor o'sha, ha. O, KG Кабар. Qayerda? Hozir o'tib, turing onda. Eshigi javob. Nega to'g'anda? Kamerasi bor ekan. Qara, juringizlar. Aka, mashinasini tatib qo'yamiz. Bizdan olsa aytыңызlar. Honda Mobilo. Ko'ringizlar, eshigi shunda ochiladi. Bu elektroniymi? Eshigi? Rushnoy ekan eshigi. Qancha o'rinli ekan endi bu esas? 7 o'rinli. 7 o'rinli ekan. Dokumentda 7 olib yozilganda, ha? 7 o. O, yaxshi kelanda. Avtomat korobka. Aqcha kerak saqlatamiz. Srochno aqcha kerak ekan. Basini aytingchi. 330. 330 ming Fleshozlik. Allohdan kelibdir. Yılı 2002 1.5 объем 6,7 расход. Eski çalıp paylaşsanlar olur. Srochno. Zimni bo'lindi, Titan diskalarında. Bu joyda qo'shimcha eshigi bor.
Narağıdan berağıdan kire öresler. Bu yağdan kirip yadan çıkıp kete öresler. Balonlar жаңыда. Bolondoru жаңы eкен туğanda. Жаңы ele koyup pazarga alып çıkan. Kire öresler. Бүгүнгө срочно алып калыңыздар. Эртең мындай таба албайсыздар. Honda Odyssey birinci kuzufta. Eşikleri жабык экен. Жылы 95, 2-3 объем, 10-11 расход екен. Есіге байланысып тұраңыздар қалғанын. Odyssey, кейінгі минивэн. Кейінгі минивэндерге өтейік туғандар. Қатарына Odyssey тізіліп тұр ғой туғандар. Дағы бір Odyssey көк түстегі. Ешіктері жабык екен, көбелі ешігін жабып. Titan diskada eкен, Titan diskada туғандар. Ош түрлен номерінде екен, жылы 95, 2-2 объем. Есімен байланысып қалғанын. Daha bir janda ikinci kuzuptaga Odyssey 01 nomerine katalып тұр. Zimni bolonda eкен. Жылы 2001 объем 2-3 есімен байланышасыздар қалған. Есігі жабык екен, сыртынан эле көрүп коюңуздар. Кийинки минивендер көтөрөйүк. Daha bir senaсын билип берейик Odyssey 2'nin. Titan diskalar деген. Ак түстө антендер коюп машинаны чыкытып коюптур. Өтө жакшы. 7 адам менен жүрө бересиздер. Assalamu alaikum, aka qandaysiz? Mashina bas qancha oldu? 380. 380 ming bo'la turgan yer qancha bo'ladi? 350. 350. Qayerda жүрген mashina? Batkende. Batkende, yaxshi. Batkende жүрген mashina ekan tuğanlar. Minivan avtonomlar 7 o'rinli. Жылы 2002-3 объем 8-9 расход ekan. Qana keyingilarini o'taylik tuğanlar. Daha bir Odyssey 01 nomerine katalып тұр. Жылы 2001 объем 2-3 ekan. Есіменен байланысып тұраңыздар қалған. Летний болуында екен туғандар. Assalamu alaikum, аға қандайсыз? Машинаның бағасы қанша болды? 350 тұрам. 350, а? Бола тұрған жері қанша екен енді? Келсе сүйлөшөбүз, жақшы. Келсе сүйлөшүп көрөбүз дейт. Қалған өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр енді. Біз кейінгілердің. Қайсыны? Civic mi бұл? Ақ түстегі Civic, Honda Civic. Өзінің туманкалары бар екен. Жылы 2002, 1.5 объем, 7 расход. Бұның бағасы қанша екен? 330 мың дейді. Ешігін алшың. Mana ekan tuğanlar, içki salonları. Kayakta жүрген машина? Şahardara жүрген deydi. Mana ekan tuğanlar, gördüңүздөр. Bola turgan jeri kança bolot sonda? 300 ming, ha? Almaş жолдору барбы? Ооба, Лабога. Лабога, ha? Mana ekan tuğanlar, Лабога almaş жолдору бар ekan. Biz keyinkilerini ötöreyik. Honda. Mekanik ekan. Жылы 2001 1.7 объем. Есімен байланышыңыздар. Басы қанша бұның? Шеф. 300 кемі бар, ha? Қаяқта оштыра жүрген бі? Зимний болғанда екен. Mekanika, içki salonundan көріңіздер. İçki salonu аябай жақсы екен туғандар. Өте жақсы. Бардығы әйнектері стеклопайдемник екен туғандар. Жақсы. Кейінгі минивендерге өтөрейік. Honda Stream. Honda Stream. Oştun maşinası eкен. Assalamu alaikum, aka qandaysiz? Maşinanın basını aytın endi. 350 отамыз. 350 ha, bola turgan jeri qancha bo'ladi endi? Bozor qancha qilib ketdi? Qillik ha, жаңа эле келдиңиз окшойт онда, ha? Жакшы, жаңа эле келген окшойт. Bozor qillik дейт. 2 ekan abi. Жылы 2002 8-10 расход ekan. Honda Stream. Qanasa keyingi minivendерге өтөрейік. Жүріңіздер. Бізден алыстабай тұрыңыздар, туғандар. Keyingi minivен автономарға өтөрөбүз. Alphard. Honda Alphard. Жоқ, бұл Honda емес болса керек. Жылы 2002 2.4 объем 9-10 расход $7.800 деп сұратыптыр. Бұл өзі Honda Alphard'da жақсы машина. Есігі жабық. Alphard, arttan көріңіздер. Кейінгі minivendерге өтөрейік туғандар. Жүріңіздер. Бізден алыстабай тұрыңыздар.
Dagı bir kızıl tüstөгү sтрим. Жылы 2003 объем 2 335 000 сомды 8-10 расход экен. Эсинин телефон байланыш номерлери. Көрүңүздөр. Кана эмесе кийинки минивендерге өтөлүк. Кийинки минивен автоунааларга өтөбүз. Туугандар, бизден алыстабай туруңуздар. Кана туугандар. Дагы бир Honda Odyssey. Баткенский номерде экен. Экинчи кузовда телевизор бардыгы иштейт. Жакшы экен. Эшиги жабык. Жылы 2000, 10-12 расход 280 000 сом дейт. Бул срочно болуш керек 280 000 болсо. Жакшы. Daha bir minivan avtounası jet orundu. Жылы 95 2.4 объемда экен, 10-12 расход экен. Эси менен байланышасыздар, зимний болгондо экен. Эшиктер жабык. Артынан көрүнүшү. Бул Opel Zafira'da jet orundu. Объем 1.8 экен. Эшиги жабык, механика. Жылы 2001 объем, баасы 250 000 сомго берип берем дейт. Жакшы. Ушул эле жанында дагы бир Honda Elysion экен. Туугандар. Жылы 2004 объем 2.9 расход. Сиздер эмеспи? Жакшы. Эшиги жабык. Мынадабы? Мынакей Honda Elysion. Subaru үлгүсүндөгү автоунаа. Жылы 2002 объем 2.5 экен, 10-12 расход. Баасыны 300 000 сурап атыптыр. Бола турган жерин айтың ака. 280 000 дейт. Каякта жүргөн? Ошто шаарда. Зимний болгондо экен. Шаарда эле жүргөн машина экен. Эшигин ачып коюң. Спойлер бар экен. Бул кандай звук кандай? Жакшы чыгабы? Күлүштүлдөн? Бакырат деген мында. Айдаң, стеклоподъем деген. Ооба. Кана кеп бир айдан көрөбүз. Ана кет она, аксаңдар. Бас. Охо. Зорго экен машина. Алмашы жолдор бар энди айтыңыздар. Кандай машинага? 2 Matiz болсо болот, 2 Porter'ге алмашабыз. Porter'ге, ha? Жакшы.